Haitoshi, imekuwa jibu kwa kila mwanadamu awaye yote. Elimu nyingi haitoshi bila Yesu, watoto wengi hawatoshi bila Yesu, na utajiri hautoshi kabisa bila Yesu. Mwache Yesu akutawale maishani mwako, akuongoze hata kutosha kwa mahitaji yako elfu. Ni jina pekee duniani na mbinguni linaloweza kukutosha kwa chochote. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Maandiko yanatueleza wakati watu wengi walimfuata Yesu, Filipo akasema mikate 5 haitoshi watu wote, samaki 2 haitoshi watu wote. Yesu akajibu, waketishe wote, itatosha. Yesu akajibu, waketishe wote, itatosha. Mwache Yesu akutawale maishani mwako, akuongoze hata kutosha kwa mahitaji yako elfu. Ni jina pekee duniani na mbinguni linaloweza kukutosha kwa chochote. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Sasa ndugu, ninakushauri tulia moyo wako, na dunia itapita, hautosheki. Bwana Yesu yuko tayari kukutosha, ndiye jibu la mahitaji yako yote. Ni yeye yule jana, leo, hata milele. Ni yeye yule jana hata leo, siku zote. Mwache Yesu akutawale maishani mwako, kuongoze hata kutosha kwa mahitaji yako elfu. Ni jina pekee duniani na mbinguni linaloweza kukutosha kwa chochote. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Ibinyerere nabyoho byagenda byayerekana kw'igihugu cy'amala. Doba duba tuli mugenda higulu, kola duba tuli ubugenda higulu imwadata. Imiregerege yati bitabwenene, ibinyerere nabyoho byagenda. Ukiza Yesu alihofi ukuija,
nukuhemba ngisi mundu Coca-Cola, nukuhemba ngisi mundu Coca-Cola. Kolera Yesu kigweti kyanya, isiku zagenda zitaga kigaluka, utayijide tangiri kimenye, utayijide tangiri kimenye. Kolera Yesu kigweti kyanya, isiku zagenda zitaga kigaluka, utayijide tangiri kimenye, utayijide tangiri kimenye. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje mwami mutanga bugingo, tugushimiye ubugingo dufite muri Kristo Yesu. Tugushimiye kuko dukunda kandi twitaho. Tugushimiye kuko uri uwo gushimwa mu bihe byose, ku manywa na nijoro, mu mwijima w'icuraburindi ndetse no mu muco, mu mvura ndetse no ku zuba, mu munezero ndetse n'umubabaro, byose uzubituzaniramo amahoro. Abera kandi bateranijwe no kugira ngo bongere kandi bataramire munsi y'ijuru rikingutse. Turaramije, turahimbaje. Muri ibyo yaravuze ngo hano mu isi sinshobora ngo kukuramya uko bikwiriye, ariko ngo ningerayo zakuramya mfite undi mubiri. Turamyaho bukeya, tugasengaho bukeya, tukavugaho bikeya, ariko nitugera mu bwami bwawe, undi aravuga ngo we nzagusingiza ndahwema, kuko tuzaba twambaye undi mubiri. Tugirire neza kugira ngo tukumve kandi mu ijambo ryawe, mu masengesho, mu kuramya no mu guhimbaza, byose bigaragare mu Mana. Mugaragu wawe agiye gusoma ijambo ryawe, rirakomeye, rifite imbaraga, ryaravuzwe ibyo tubona ndetse n'ibyo tutabona bibaho. Reka ijambo ryawe rihindura ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu, kandi biduhereze imbaraga zo gutegereza kugeza ku munsi wa Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.